Nginesicelo uma ngabe mhlawumbe uhola ngomoya ungakhona ukuthi usisize la ebandleni ekuphileni Church in Zion se-35 eMpumalanga Mbukelo khona ekhaya sishoda ngamathayela nje awu-10 silibandla njengoba nisibona sakha lesonto yonke into iqala kancane ukuze ibe inkulu bit by bit into igcina izilungile. So Mbukelo khona ekhaya nani balandeli bamakhona onako ongafisa ukusisiza ngako ngaba yi250 150 400 rand ingabe iningi manje encane sifuna ukuthanja amathayela abe u10 so umuntu nakhala khona ngesikwazi ukuthi afake 2000 3000 nothi siyagembula no umuntu nakukhona nawo ithayela i150 la 180 200 azenele awu10 mathayela noma ngisikhuluma nje sizenkonzo nje bangikhona manje kusena namhlanje kungilesini ngila enkonzweni sengide abazalwane bayeza sifuna ukwakhala endle isonto beyivele kukhona manje kukhona amathayela bengekho right kahle sawakhipha sawalahla so uNkulunkulu uyokubusisa ngaloko Mbukelo khona ekhaya kulo February noma kulomnyaka lo ngenza imanga enkulu kakhulu abantu bayaphumela abantu baningabathandazela abantu bakhanyela into zabo kakhulu so siyacela Mbukelo khona ekhaya ngasifakele phep ngasifakele spa noma nakhona account ekhona mara angithandi kusebenzisa ama account bangazi ukuthi senikelela mina no akuhambi kanjalo leyo manje unayo Mbukelo khona ekhaya mawukhona ungayifaka account yami bese usenda slip siyasidinga slip sakho sokwazi sisikhulekele ngesonto ukuthi lo muntu onikele lo nkathi uNkulunkulu ambusisa kakhulu ngoba unikela indlela anikele ngayo unikele ngoba kusuka kuphi inhlizweni yakhe Mbukelo khona khanye ngiyethembisa uzophumelela kodwa ke ngeke uphumelele ngoba mhlawumbe unikele mina inhliziyo yakho enhle yobunayo ukuthi ufake isandla kuphi esontweni siyacela kulabo khona emakhaya kakhulu bese nakushaya isonto lesiyakulo into zeyiphelile ngoba sesenge 2 days nje kuphela namhla kusasa nemgcibelo ngeSunday evening besikhonza futhi so siyacela sidliphizile siyacela phasi mathela wasanele njengamanje so siyacela Mbukelo khona ekhaya kuthi inkosi yami usihawukele wena uzobukela na video uhawukele uDokotela Dlamini umthandazo kodwa ungahawukeli yena uhawukele ibandla lakhe lonke uphinde futhi uhawukele nawe ukuthi awu indlela kaNkulunkulu ngaba nje ngikhona mina ngingaba nayo150 ukuthi kunikele abantu bathenga amathayela ayiko idlo lokho kuyothengwa but sinakugeza amathayela kodwa nje 10 amathayela siyacela kuba bakhona emakhaya ningasilahli ngiyanithemba kakhulu inkosi yami ibusisa naba sebangifonela sebangifuna igodlweni